Hulugan a cellphone, Mari Olivia. Amangan no addapay. Nadadaol nga mintisigod a cellphone ko. Adapay mo't na bati adwa. Naskan nga adda advance payment na mare. Manungay. 3,000 laang mare. Jay na bati a 7,000 inutom to abayadan. Ay nawaw. Nangina magaya, Mari. Wen ata mayat mo ti quality na. Mabalin ka di awan 5 pay laang ti down payment ka. Pasensya kan mare. 3,000 minimum tapno adda ti igatang kumot iti baro nga stock ko. Alan, amare, kasya na kumatawan ti usarek. Agbayad ak tumulaang, Mare. Promise. Adamot baro a cellphone mo, bakit? Ginatang ko kini Mari Olivia Anton Lakay. Ay nawaw, kasapulan ti down payment, sana ya? Un, Kay, nangalam iti pinagdown mo. ti kakaiso na akwartak naimbaglaangan ti manugot ni Mari Olivia awan 5 pay laang ti bayada. Jayda duma, inutag to bayadan. Anya? Apay, masapol ang hinginaan ti cellphone agatangan? Jay, padlat ko man. Unay kan, saan nga uso ti kipad itan? Touchscreen ti uso ita. Ay, sigurado mamabayadam day tabakay. Weng ka di. Nukasta, gimatang ka iti hulugan a cellphone kani Manang Olivia, Ate Jonah. Kapilitan tawan mat nga rod ti usarek, Benny, na LCD mo nga mintisigot a cellphone ko. Numat agaplayak iti home credit, amangan no sa anak a qualified. Iso akin ni Mari Olivia latnan, tapno awan ti requirements. Ay, Flang, makatipid ka pa'y Ay nawaw, pudno launay, Benny. Oh, kitan ti cellphone ko aginatang ko. Mayat lata ti performance na ore na tawananen. Mayat ka no nga minti quality dagiti cellphone ala ko na, bakla. Iso mat ti imbaga na kanyak. Kinuray ti camera na. Clear na clear. Oh, bayada kung ti kurang iti down payment ko, Mari Olivia. Ay na wow. Agyaman naklaunay mare. Adamanan igatang ko iti baro a unit. Wen gayam, inton sumaro no abulan ng ti umuna ahulog ko, Mare. Gusto ka day? Wen, iso nga isagana mon ti bayad mo wan. Ngamin, jak kayat ti late payment. Wen, ited kunto adagos kan ka no adda madiskitar ko. Kasta tapno awan parikot. Pinagbigyan kan iti kagudwa a down payment. Iso nga ita, bayadam ko maabuo ti rumbang ahulog mo, mare. Ay nawaw, wen ko na lang arudon, Mari Olivia. Sa nabale, taag sweldo ni Anton Inton Lones. Adda tinamnamaak a pangalaak iti ibayad ko, Mare. Agasam man day ta kwarta daw dawatan. Ay nawaw, 1.5 laang lakay. Hulog ko para itaabulan. Manulang mat nga ti susweldo Alan italaang. Agtipid ka kumamit Noon niya tiyad iso kumapay na ti anusam. Tanay, basit ti sweldo. Sana binulan kat adaw awatag. Depende lang no adamot pa kitang daanan kasjay. Alawon, last day to yun. Uray sa nga ribo nga road. Nayunam ti 500 ko, tapno malpasan ti saritaan. Imbis nga igatang iti masapsapol kit. Alahuston, butoy kit din ti dawdawate, tapno makabayad lakay. Amangan no agur-urayan ni Mari Olivia, ije balayda. Oy, kumusta nga Ate Jonah? Judith yung itasan aya. Nakabayad kayo kadin kani Manang Olivia? Wen, binayada kong ti down payment. Uray ti bayad ko itaabulan, nalpasan. Ay, ganun? Sa dinong nga tinangalaan nyo iti pinagbayad yun? Inusar ko pa'y laang at itangdan ni Manong mga Anton. Ay, na wow! Naimbag man tayo manugot ni Manong Anton. Una, tapinilpilit ko. Ha? May samit na ang Manong mo. Masapol ang mapilpilit a kanayon. Sobra ti panagtipid na. Sino ti mawag, bakit?
ni Mari Olivia ang. Iso mo lagay makastaon na iti ungot mo. Una ta saan mat ang makauawat. Italaang abulan asa anak-anak kabayad. Nagadukit din ti bagbagana. Saan ang makauray? Bayadam nga minan no anya tirumbeng abayadam. Bakit? Narigat ti kasta. Ay, maturog ti puunan ah. No adda, dinted ko kuman. No awan pagbayad mo, di isublim na tahulugan ang cellphone ngayon nalam. Ah, ay nawaw. Saan ang mabalin ah? Awanan ti usarak no isublik dayto a cellphone kan kuana. Ay, kasano nga rin? Di mo magayam kabala na bayadan. Ay basta, di nakpay pakibyangan. Siyak ti makaamo iti dayto. Makapasurun mo't day ta, Jonah. Apay ni Juna, Olivia, anak ka. Naminsan lang ang nagbayad iti hulugan a cellphone a ginatang na. Ita, di mo't tan masingir. Ang mga no naira na nga awan ti kwarta na. Iso asaan ang nakabayad, anak ka. Ay nawaw, agpapada tayong agkasapulan, nanang. Saan mo't mabalin a kanayon amala daw ti panagbayad na? Awan malugi mo't ti negosyo. Mala, ikampay iti panawan tapno makapagdiskitar, anak ka. Barag makabayad kan ka. Ay na, kaanon tupay ngay nanang. No saan ang makabayad day ta Juna, nasken nga isublina ti cellphone nga inala na kanyak. Kas na ko nakita yan. Ano sampay ti aguray iti manunga aldaw, anak ka. Amangan numada mga agdisdiskitar iti bayad na kan ka. Wen ano am muna ti makarik na nanang, no saan ngay? Kasla na puno ti ulo, Manang Olivia. Kasano asaan anapudot ti ulok, iti kastang og ugalyan day ta Jona? Apa ni Manang Jonah? Di naman tan binayadan ti hulog na itaabulan. Tapusan, ngamawan pa'y mo't inyawat na kanyak. Ha? Ay, kunak manugod payer day jay. Down payment kan ti umuna ahulog laang ti binayadan na bakla. Anya? Naimbag kumamat no ada nasaya at arasun na, ngamawan mat. Imbis nga agpalawag ang nasaya at saan, ta isupayan ti makaunget. Sa anak kano ang makaururay. Ay na wow. Ang tapang aneng. Talaga naturad. No saan pa'y ang makabayad, mapanak ka talaga ni Jebalayda. Uy narigat nga agpaiso ti agsingir no kasta nakautang. Si kapay kati agbalinin adakes. Wan nga rod, no awan ti itad na ita, talaga anaskan nga isublin. May ka dito'y balay. Kat awan mati in-text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang, Jonah. Saan amabalin asikat ti agdesisyon no kaanom amabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaw, awanin ti maisublik, tanatakaw ti cellphone, ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man asyak ti luklukwam, sika, Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isubli, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mat amabalin abayada kat natakaw nga rod. Naa, no pudno man anatakaw, basol mo day ta, Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo atakawan da. Anya ngay nga rod ti maaramidam, awan ti mayawat ko kan ka ita, Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyo. Naata si kapay lang ti mangibagay ti kasta? Wan, rehistrado ti negosyok. No kayat mo, umay kay balay ta ipakitak amin ken ka. Nay, siga mati masalaw ko, Mari Olivia. Nagapuak di tayan nyo, pare Anton. Ay, adda parikot, Mare. Bagbagaan man day tang asawam, tagbayad mo tan ito utang na. Sana day ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay, ibaga nakit din anatakaw ti cellphone ahulugan. ay, Di na lang idiretsyon no kabaalan na abayadan tapno amukmat. nay, kinuad damot nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kuna na kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa'y mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ululbudan nak ni Jonah. Ay, baya Mare, kasaritak ti asawak tapno saan nga agruam. Wan man, tanay, naibusan ti pasinsyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay nawaw.
Di mo't may bibusan iti rason da Juna. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat ako ti cellphone. Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayan da bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti ko na ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng day jay. Ay na, talaga makaraman dayta amari Jo na kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na? Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta. Ni Mari Olivia, ah. Rason ko la day jay. Kuna na ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usara. Ay, unay kan bakit? San ka di nga imbagakken ka, adi ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asan? Katsak mo ti maibabay ni ti kasta kararamidam. Apay ko ma, katsyak mo tinakautang. Kasano nga rod amay babain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amangan no ibagada akan kanunungak ti kasta ngaramid mo. Kumusta nga tinapanamedikal man, Manang Olivia? Nakasingir ka? Awan Ngamin at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone ngay nala na kanya. Anya! Kasano ang natakaw nakitak mo't anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tay taman ni. Naka-online tupay. Aywan ngagpaiso. Makitam day tang aramid na day tao? Ay na, kasaritam tulat ta ni Manong Anton. Amang ano matulungan na ka? Ay, agpatulungak man kan ka, Benny. Kanyat may tulong ko, Manong Anton. Diyak namin kabisado, ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kuma dagiti account ni manang mo adjuna iti daytoy a cellphone. Isubli man langan ka ni Mari Olivia. Ay na, wow! Amo ka din ni Manang Jonah nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong? Saan? Gamnas kan nga aramidak daytoy ta nakababain ka ni Mari Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jonah. I-log out ko dagiti account na. San abalay? Tawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod, ano kasta Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman nak Benny ni Jonah. Kompleto dayta. Charger, headset, kan box. Isublikon kan ka, ta di na matla kabalan ang bayadan. Ay na, agyaman naklaunay. Awan anyaman na, Mari Olivia. Nay, pasensya ka ni ti perwisyo ang arami ti asawak. Aywan gayam. E-refund ko lang ang tidado mga inbayad na. Kagudwa lang Ngamin inusar na matan ti cellphone. Ha? Saan ngaminan asild? Nasken nga ibargin ko tapno magatang. Iso asaan amabalin nga i-refund ko amin ti inbayad na. Nakasta nga rod, isubli, numano ti rumbang ama isubli, Mari Olivia. Maawatak, tanegosyo mo dayta. Narigat, numalugi ka. Naimbaglaangan tain subli ni Anton day ta cellphone kan ka, Olivia, anak ka. Wan nga rod nanang. Saan nga isupay a pampanunutek? Saan nga isupay a pagsakitan ti ulok? Ang amo ka din ni Juna nga insubli na day ta cellphone. Saan ka no nanang? Inala ka nulatan ni Anton, hindi nakaturog, tadimat nga rod kayat ni Mari Jo na nga isubli kanyak. Agrason pa'y laang anatakaw, uray saan mat gayam. Anya? Saan abali tainikkat matan ni Pare Anton, dagiti account na nakalagin iti dayto a cellphone. Nay, nakaring ka magaya man, Jonah, bakit? May kantag kapita. Si kakadi tinangala iti cellphone ko, Anton. Sa dino tinangi kargaam Awan mutan itay nakariingat. Awanan, insublikon ko ni Mari Olivia. Ay nawaw! Nalabas ti kasta, Anton. Dakas nga ulbudam ti kumarem. No saan ka makabayad, isublim langan. Tapno awan ti rere. Sana dayta agrason ka pay lang, anatakaw nga oray saan may. Anya nga iti usarak ita? Ay kaanusam ati makipurdiya. Tapno makagatang ka iti cellphone nga usaram. Ay na, masurunak unay kan ka, Anton. Sapay ado ti account ko iti dayja a cellphone. Di ka madanagan.
Tain palag out ko amin ka ni Benny. Aywan kaya. Adto iti SIM card mo. Sikan ti mangidulin. Siyo, Tata Toryo. Agya manaklaw na minda. Awan anyaman na, Tata. Mabalin ka di nga lahag ti resibo ti binaybayada minda. Ni, apay ko ma, Tata. Tapno amok, numano ti utang ko kan ka. Tulong kunday ta kada kayo, Tata. Sana mabalin minda. Narigatag sa politi kwarta ita panawan. Amo ngayon karigatam ti kwarta, ngayon gatang mo iti agas ko. Saanan ko nakmat, Tata. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Payam, tayo ton pumigsaak. Pumawiyak to kada kayo nga kasawa. Husto ka di tinadamag ka, Gurya, nga nakaw. Anya tinadamag yun, nanang? Tinulungan ka numot ni kasinsin mo aminda ni Torya. Aywan, husto tinadamag yun, nanang. Ni Minda kasinsin ko, tinagbayad iti hospital bill kan agas ni Tata Toryo. Ay, nawaw. Anya nga ta, no padasam manan ti umutang iti kasinsin mo, anak ka. At damag kayam kwarta ni Minda. Dagijay pa nga agasawa ti kunayo, nanang. Saan ama ibusan dagijay iti kwarta? Ay katmapan ka nga ruden na iti ayanda. Padasam man mati umutang. Iti kasta. At damot maigatang tayo iti mailuto inton Christmas. Kasta talaga ti planok, nanang. Urayek lang ang makaawid ti kasinsin ko. Adda ni kasinsin mo aguryang iti salas, minda bakit? Anya kano ti ibaga nalakay? Di namot ibaga kanyak. Sika kano ti kayat nakasarita. Ay nawaw. Ala, yung ka iti ayan na takasarita. Amangan mo't no umay manan umutang. Siguro Saan da pa'y anabayadan ti utang da kanyak? Ita umay da manan umutang. Anya ti masapol mo kasinsin guryang. Kasinsin, umayak ko maumutang. Anya? Pautangan na ko mamanan. Sana bali tadakkel mo ti sweldo yung agasawa. Ammom kasinsin, dakkel at talaga ti sweldo may, adumot at ipaggastusan may. Mangmangan kami mat, kan adda dagiti trabahador may asusweldoan may. Nagadukit ni bagbagamon kasinsin Minda. Di mo kit didiritso, adinak kayat apautangan. Pasensya kan kasinsin. Ni Tata Toryo asaan nyo akabkabagyan. Tinulungan nyo, idi na ospital. Siyak akasinsin mo, dinakpay mo't mapautangan. Amangan mat no pagpariban nyo manan ti utangan nyo kanyak. Anya pagpariban mo't asasawam kasinsin. Baknang kayo at talaga, ngam di kay mo't mautangan. Ay nawaw. Talaga ka di adinak pautangan kasinsin Minda. Tapno amok mata, nadda mauray ko no awan. Tano awan, agawid ako. Pasensya kan kasinsin guryang. Talaga asa anak nga agpapautang. Ngam no kayat mo, mabalin mo tatangdanan ka. Agdalos ka iti paraangan may. Saan na bali? Nayunak titod ko atangdan mo. Ay nawaw, siyak pa'y laang matiparigatam nga agdalos iti paraangan niyo kasinsin. Sapi nakapudpudot. Ay na, kasta talaga ti biyag kasinsin. Ha, no kastamat laang, uray saan na kun apautangan. Paidam ka man. Di ka agungot kasinsin. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, nasken nga agtrabaho ka. Kasano nga ay guryang anak ka. Adda ka din na utang ma. Awan nanang. Ay nawaw. Apay nga awan. Di mat nga minagpautang ni kasinsin ko nanang. Anya, bak nang anarigat ang mautangan. No sa bali a tao, mangted da. Ngamno da tayo akabagyan da. Awan, makangag ka pa'y itinagsasakit a balikas. Ay, bimak ng laang. Kastamot tento ugal yun na. Una yun, day ta kasinsin mo. Nalipatan nan samot ngayon karkararagak mo't iday. Inay nayon ko ida iti kararag kaw. Itatarimang ayon ti biyagda, nalipatan dan da tao. Makita yu day tananang, inkarkararagan yu pa'y gayam ida. Doamok lang nga kasta,
Diyak kuman idain nayon iti kararagkaw. Nay, adda kayo matatatoryo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay? Imayak, taubay ko'y trabahuan tulong mo kanyak. Idi na ospitalak, Minda. Anya? Saan ka di ngayon bagak kada kayo nga uray sa anan, tata? Diya kaya timadan iti utang na yung pag-anakam kada kayong agasawa. Ang sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agtrabaho, tata? Wen, kabalak lata. Anyagayam ti paramid yo. Agdalos kayo laang matkit di adita paraangan. Anya pa'y Minda. Day talaeng, tapno saan kay unay ang mabannog, tata? Ang kurang day ta bayad ti utang ko. O manayan day tata. Adamat ni Tata Toryong agdaldalos iti paraangan tayo, bakit? Kunak man no inlibrem ken kuana ti pinagbayad na iti ospital. Wen, inbagak mat ken kwa na atulong tan. Kayat na kano abayadan lakay. Anya? Kayat na nga itrabahuan, tapno awanan ti utang na naimbag anakam kadata. Kasta ti kunana lakay. Naimbag pa ni Tata Toryo. Ay wen adayumet kadagiti kabagyak lakay. Naimbag pa'y dagiti daddo mga umututang kadata. Saan ta akabagyan ngam amuda ti agbayad. Puno launay bakit? Tirigat na ngamin no dagita kabagyan tayo. Isuda pa'y ti makaungat no singiram ida. Tata Toryo, agmerienda kay pa'y Nasa pa pa'y matlando. Itay pa'y ngaming nagtrabaho kayo, tata. Saan pa'y mata mabisin? Ituloy yung ter aramida nyo. Kalpasan ti pa nagmerienda yaw, tata. Saan lando? Umuna kailangan ngagmerienda. Agmerienda to, numabisinak. Umay kay kit din, tata. Ay, no di kayo umay. Iguyod kayo. Tapno makamerienda kayo. Sige. Agmerienda nga rudan, lando. Tata Toryo, anya ti kayat yaw. Itimplaan ka iti kape, wano Diyos. Uray niya ditan, lando. Saan anapili? Ni Tata Toryo mat. Ibagayo laang numabain kayo kada kami, tamapan kami pa iti uneg. Tapno makapagmerienda kayo pa, tata. Saanan. Agkikiddan tayo nagmerienda. Tayo ko na dangarod. Damor. Tamirier. Ay, uwan kayam, tata. Amangan nun naibusan ti agas aginatang yaw. Adapay mat. Di kay madanagan. Tadayin pa iti anak ko. Isupay lang ti ingkatan ko. No kasapulak tumanan ti kwarta. Umayak tumanan makitang dan kada kayo. Lugan mo, dakasinsin mo amin dati lima, basgor yang anak ko. Asino ngay dyan nakalugan? Asino kumapay ngay? Ni Tata Toryo, nanang. Itulod da siguro di tabalay da. Ay nawaw, naimbag pa'y day Tata Toryo. Uray saan da kabagyan. Isakit da iti kastaunay. Da tayo akabagyan da. Tawa na pulaws. No sabali ang tao, pautangan da. Ngam no da tayo akabagyan da. Ay na, saan da tayo apautangan? Ay, plastik at talaga da kita at tao. Nalaing da nga agpamarang. Tapno nasaya at da iti imatang dagiti kalugaran tayo, nanang. Addan to aldaw dagitang agasawa. Una, saan lang nga ita ti aldaw, nanang? Dumtang tumat ti aldaw, akasapulan da tayo. May kamat diti balay ko riyang. Anya ti masapol mo? Umay ko lang kumasaludsudan. Numano ti inted ti kasingsin ko akwarta kada kayo, Tata Toryo. Nadamag ko kat adda inted da idi na ospital kayo. Naimbag kayo pa'y tata. Matulungan da kayo da kasingsin minda. No siya, uray ibagak nga utang, awan lata. Kamaliti pang panunutan ko riyang. Saan alibre ti kwarta nga intem ni kasinsin mo? Kinapudno na. Napanak nagtrabaho iti ayanda. Tapno mabayadak ti utang ko. Anya? Tay tatipod no ko riyang. Narigat man ngamin. No ibaga tayo alibre. Nalaing lang amin nga agpamarang day ta kasinsin ko, tata.
No da kayo, asaan mi akabagyan, matulungan da kayo. Ngam no da kami mismo akabagyan da. Ay nawaw, pulos nga awan, uray piso nga imay pailaang dito'y balay minda. Kalpasan tinaramid mo kada kami. Jak magustuhan ti kasta nga ugali yung agina ah. Karkaro mat adimi magustuhan ti kasta nga ugali yung agastawa ah. Plastik kayo launay mat. Saan kami ang plastik, Goryang? Amom dayta. Nalipatan nyo ka din no mano ti utang nyo kada kami? Naurnungan kasinsin. At titilistahan, no? Uray 5 aduleng, awan pa'y binayadan nyo. Ay nawaw, di ka man agsao iti kasta, minda. Dimak nang kayo laang, nangatumatan ti panagkita yo iti bagbagiyo. Anya? Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kasta kasinsin? Ay nawaw, nalipatam samot no anya arigat ti nagdalanan mi iti asawak. Saan nyo pa'y ang nagdalanan ti rigat ang nagdalanan mi? Iso ang mabalin ka de, di nakikasta-kasta. Bak nang kayo ngagpaisaw, ngam di kay mat mautangan, ha? Wan, saan kami at talaga ang mautangan, no ti umutang kat di namat amo ti agbayad. Uray kabagyan kayo, no amo yung adda ti utang yo, ay kat agbayad kayo mat ah. Tangamen, amin tayo kat agkasapulan. Nasabat ko ni Minda di tadalan itay Goryang anak kaw. Anya timay na imbaga. Inapa nakakaday, nagiskandalo ka de dito'y balay. Basol tamat lang ang nanang. Ay nawaw. Anya ngay ti basol ta. Iso dati saan na nagpautang. Datakit din ti dakis ita. Oh, at titilistaan ti utang ta nanang. Anya, kita am animbag nanang. Naurnong matgaya man. Ita, mawata ko, no apay asanan nga agpautang ti kasinsin ko. Ay, wen nga agpaysa. Di tamat tin nasiputan, adakil ti utang tan. Iso asanan nga agpautang ti kasinsin ko, tadakil pa'y ti saan ta binaybayadan kadakwada. Naala kon ti pensyon ka, Goryang anak ka. Uray siyak nanang. Naalak mo titangdan ko. Dukas tagaraod, bayadan tan, tidado mga utang ta iti kasinsin mo. Ay katwan ananang, siya kun ti mapanagbayad. Manungay ti advance ta. Mabalin siguro ti 5,000 nanang. Inutin ta, iti kasta, makabayad tamutan. Sige, si kangarudan ti makam nga agbayad anak ko. Makisarita ka na saya at iti kasinsin mo. Ka nagkidaw kamutan iti masalaw ko iti dalan. Si kamut gayam Mari Gina. Anya ngay manan ta nakasako nga awit mo, Mare. Nateng Marimona, mapan ko man isursur ijayili. Anya? Manulaang mat ngay titubom kadagiti nateng nga ilaklakaw. Ay na, basit lang ah, tinapatag, adda. Ay Mare, adda nakisalyak a grupo. Ha, Amin dagiti members iti daydi a grupo. Ket milyonaryo da kanong. Adda ti sarili da alugan ken balay da. anya nga day ta grupo mare. Anya kumapay ngay, grupo dagiti soon to be millionaire. Amangan mo't no day ta jay bagbagada a networking mare. Naalalam, Mare. Umayak to ijay balayo madamdama. Ta ipalawag ko ken kano kasano. Iti kasta, makarugi ka man, Regina. Wen mare. Kat, adda ka di maibayad mo. Ay, kuha mare. Dakkel samat unay ta 10,000 asing singiram. Pangalaak kumangay. Apay, di mo kaya tagbalin a milyonaryo? O, kita dagiti aladawan. Ladawan dagiti kakadwak a members. Nagmamayat tilugan da, saan ka di? Wen Ay nawaw, no kayat mo ti bumaknang, ado ti pamuspusan, Marigina. Mabalin mo ti umutang iti lending, wano saan, mangisalda ka pa'y laeng iti sanikwayo. Sa nabali, taagbalin to a milyones no kwa. pasensya kan mare, panunutak pa'y anaimbag. Ay nawaw, no di mo kayat ti bumaknang, o di saan laeng, sayang ti banog ko nga imay. Pimano ni Kumari Magina, bakit? Kaya di na pa ibos ti kapina.
Diyak lang imanugot ang makisali iti ibagbaga na agrupo dagiti milyonaryo. Sa balikit din ti tono ti busis na lakay. Ay, nawaw. No kasta. Podno ang networking ti ibagbaga na nakisalyan na agrupaw? Wen ka no? At dati 10,000 ang mabayadan. Ay, nawaw. Nagdakil mo tayo. Wen nga rod. Saan mat adakas ti mainayon iti kakasta? Ang anya nga iti amok dita? Ang mga no malugi aklaang. Ang mga no masayang laang ti kwarta. Ay, podno na dati bagbang bakit. Saan nga amin kat swertay no maipapan iti networking. Kas kumakinipiling at taga-kabangibang a barangay. Manutawan na nagtrabaho iti makunaan networking. Ang maging gayta di pa'y bimak na. Ti kuna na narigat ka numot lang ti agtrabaho iti networking. Wana, no kastamat laang, ano saklatan ti mga isursol iti nateng. Ay, nasaysaya at pa'y bakit. Ay, pimanmat amari Gina. Ay, si kamat gaya, mare. Kasla nabambanog ka, mare. Agkalkaling etan kan, kan kasla nagdagsen pa'y day tabinagkat mo alakom. Gagangay na, amare. Mapan ko i-deliver tinateng nga order dagiti sukik, di takabang-ibang nga ili. Ay, no kumangamin si Mali kamat iti bagbagak agrupo dagiti milyonaryong. O, di soon to be millionaire kamat kuman akas kanya. Kitain na ka, sa anak unay amabambanog. Awan mo't nga rod maibayad, akwarta, mare. Amo mare, no kasta ti kapanunutam, di kanto pulos ag progreso. Anya? Ay, uminom ka pa iti juice mo na. Agyaman ak bakla. Anya nga mina, hindi ko nang may lakad mo dito'y sentro. Napanakla ang ijay office bakla. Ha? Adda nga mintiin na tendarak a program. Office? One, office me. Ay, no kasta, mga opisina kagaya man, friend. Una. Sa dino nga ay? Di talaeng. Nakisali ak ngamin iti grupo dagiti soon to be millionaires. Anya man ang dahi tasun to be a millionaires ngay bagbagamot. Secret. Basta, may salaang ti siguradwak, friend. Iti saan nga agbayag, agbalinak tumot a milyonaryaw. Adda ako nanang. Kamusta nga iti lakad mo muna anak Nasayaat mo't nanang. Sigurado ka kaday, amayat day ta nakisalyam agrupaw. Una, soon to be millionaires group ko naman. Ay nawaw, awan easy money anak ko. Ay nananang patyandak ka di, iti saan ngagbayag, bumak na ngak tumut, kas iti ibagbagat ti team leader mi. Ay ungayam, mabalin ka di abumulodak iti kwartam nanang. Ndaa, ibagbagam nga da trabaho. Ita, umutang ka kanya. Una, ta-i-upgrade ko ti account ko nanang. Anya, di mo pa'y binayadan ti binulod mo kanya. Ita, bumulod ka manang. Bayadak to no bumaknangak nanang. Uray triplen to no iso. Di kay madanagan, tadandanin nanang. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, pare sandar. Siguro, naggapu ka manin iti bangkagyaw, anya. Ay, panagmumulang aminan, maray. Sapay narabyan ka. Ay, naskin nga trabaho tayo. Tani, saan mo't alibre ti bagas? No kumangamin nakisali ni Mari Gina iti grupo mi, di timpayaman kumamat. Ah? Kitaan nak, uray sa anak ngagtrabaho. Okay laang, tadamot urayak. Ay, saan nga min alin yan ni bakat ko dayta networking, mari muna. Samay sa awan pagbayad mi. Iso, pasensya ka na. Okay, nasyak ti bumak nang. Sigurado ngagbabawi kayon tao. Apay nga itakalaang sandar. Nakistorya pa nga min kani mari muna. Ay nawaw. Anya ngay manantin bagbaganakin ka. Agpalpalastog man na. Tikinuna na pa ay. Nung bumaknang ka na, sigurado nga agbabawi tayo.
Anya? Saan pa'y abin maknang ngam no makapagsaw kasla sigurado na bumaknang? Ay, dahi tangarod na kahit. Panagkunak kahit. Imo naman ti panagpalastog na dahi dya tao. Ay, kastamat lang ti indandanon na kadagiti daduma pa'y akaaruba tayo. Saan man ang nasaya at ti kasta? Kasano no saan gayam abumaknang? Ay, bagbagam tuman. Ibagam, adi naunay tagpalastog. Tanay, nasapa pa'y. Awan pa'y mat ti resulta. Kanya din ang nagkawa pagsasarita nyo iti asawa mitay, anak kaw. Ay na, ni Mari mo na atatang, agpalpalastog manan. Ha? Anya ngay man ti palpalastog na. Tinetworking asim malyan na tatang. Bumaknang to kanaw, no kwa. Anya? Ha? Jakman amo iti kumarik tatang. Talagang awan ti manaknakam na. Kastamat laang ti inaramid na idi. Kunana nga agnegosyo kan agabroad. Aging gaita, saan pa'y mata napaspasamak? Nagpatinggalaang manon iti panagpalastog. Nasaysayat la tamay, jay slowly but surely. Tidakas pa'y tatang, saan laang agpalpalastog. Uyawan na kapay. Awan, tinasayat nga itdentikas nga aramid, anak kaw. May sa tawanan tinapalabas. Hanggang maging gaita. Jakmut madlaw abimak nang ni Mari muna. Bakit? Wan nga rod. Jakman amo no apay. Ang ambayam. Pakumusta akto no masalaw ko. Un man. Salod-sudam man no bimak ng melang. Ang mga no nagpatinggaman la iti palastugan. Shh, tangiwat mo sandar. Ang mga numaira na alumabas iti paraangan tayo kat mangag na ka. Ah. Ririn tumanan no kwa. Sana bali at tapod no may. Oh. Wan angam amomot ti ugali na dayjay ako marik. Saan lang analaing agpalastog dayjay. Adupay ti paglaingan na lakay. Sa dino tinagapwa man ti Weng? Napanak nagala iti gabay, tay suman ti pangaldawan mi kinimuna. Ay nawaw, kunakman no bimaknangan ni Mari mo na anti Weng. Ay na, makatawanon sipod na kisali iti dayta ag grupo. Ngam aging gayta, agregregat kami latta. Kasano mga main, imo na ti palastog na. Ay na, kaasimat ni Mari mo na no kasta. Ay, wan nga raw balasang kaw. Kaslawan mat ngamin ti manaknakam na. Tunggal adda plano na, ipalastog na adagaws, uray saan pa'y mat asiguradaw. At danto siguro ti pagnakman na ante. Sapay kuma, agnakam kuman, takas to'y manangan kamutan muna nakaw. Apay ngay, aming mingmingang latan tamakan. Awan lat sa bali ama si dan nanang no saan agabe, gabe la akanayon. Ay nawaw, agyaman kakit di tadda pa'y gabe. Masurunak ngaming itiday ta team leader mi. Ti ko na kanyak, 10,000, 20,000 per week ti income mi. Ngam saan mo't gayam? Ado pa yung tinagastos ko iti flyers anay warwaras. Ado mo't ti post ko iti Facebook. Ngam aging gayta, awan mo. Awan pa'y tinaramanak. Tidakas na, impalpalastog mo pa'y abumaknang ka anak kaw. Nakababa inuunayin ka dagiti kaaruba nanang. Awan ti amok ang mairason ko kadakwada. Sapay imbagbagak ngagbalinak a milyonaryo. Ngam aging gaita, saan pa'y mat anatungpal. Kasano mo nga may nanakaw, imo na ti palastog mo. Nasabat ko ni Auntie Weng ditadalan, Sander. Anya nga, tinagsaritaan nyo. Bakit? Sinaludsod ko laang no sa dino tinagapuan na. Kati ko na napan kano na nga la iti gabi ta iso ti sidaanda. Kay nawaw. Ano kasta? Fake news gayam abumak nang ni Mari muna. Ti ko na ni Auntie Weng kanya kat agrigrigat dalat ta kanumat. Isumo lagayam adyak mutin makikita ni Mari muna. Ay,
Ang mga numabain nga umayan. Nasaya at kit di ano amunan ti agbain. Ta talaga nakababain ti aramidan na. Diyak ko makayat ti makibiyang. Nasakit mo tinakam ko kadagiti dakes ngayon sawsawang na kanya. Ay nawaw, manungal dawaon asaan ka rimrim war muna nakaw. Apayan, nakababainan nanang. Na, kahit kasta nga ron ka na yun aglamlam mang kalatan. Amangan nga minukat katawaan da kung dagiti kalugaran tayo nanang. Ay kat gagangay na nagpalastog ka mo nga main. Ninanang mo, imbes asuportaran na. Ay naanak kaw. Nakababain nga mintikas jay ngay naramid mo. Tay kunada nga road. Move in silence and let success be your noise. Alawanan, kamali ko nanang. Mapanak pa'y sa aglamang nanang. Sa aktula agawi daon, no nalipatan ng dagiti kaarupa tinaaramida. Anya! Nay, agim impake kamot at talaga muna anak ka. Pumanaw akong dito'y balay nanang. Na, sa dino nga ron ti papanam, mapanak iti ayan ni bakla ijay sentro. Ijay paylaang ti paglimangak. Naimbag ijay, tas andak nga amam mo dagiti tattao. Anya, agkita akto no at dati mabaling ko apagtrabakwan ijay nanang. Kasano ak nga raud. Ibati na ak ngagmay sa ditaw. Di kay madanagan takanayunak to ti mangipaw iti abastuyo nanang. Ken umayak tulat ta pumasyar no sa anak abisi. Na yan. Damari Gina ken pare Sander met ti masalaw ko iti dalan. Ay, naimbaglaangan takas to iti bado. Saan makita ti rupak? At damat bonit ko. Ken nakakalugong pay. At ita, asidagdan. No kasarita dak. Saan ko lat taidan asungsumbatan. Nay, sige mo tayo mari muna. Wan nga rod, sa dino ti papa na mare. Apay kasta ti kawas mo? Agdiretsong aklatan. Iti kasta, panunutin da ka ingas ko lang tinasalaw da. Mare mo na! Agawa ak ti na. Narigatin numaamuan da asyak dito Sapay nagado tinaibagbagak ka. Dituyak pa'y laang nga agnaad bakla. Ay, wow! Iti anya kumagap po. Mabainak nga agawid iti lugar mi. Anya ko matipagbainam, kat adamat balay kang dagayo. Saan kayo mat nga eskwatra iti panagkunat? Mabainak tanagpalpalas tugak manen. Kunak no agbalinak a milyonaryo iti networking asim malyak. Ngam saan matgayang. No kasta, networking, ti bagbaga, matrabaho. Naalalam bakla. Ay, una yan ay atigasat ko. Ay, no apay nga min, nga imuna ti palastog mo, ket awan pa'y ti resulta. Alan palubusan nak makipagnaid ito'y ayan mo. Dito'y pailaang ti paglimangak. Tatalaga mabaina kun kadagiti kalugaran mi. Di ka madanagan, agsapulak iti Ang ti makita tayo a resulta. Iti kasta kat saan tayo mapabainan. Tay kunada nga rod, move in silence and let success be your noise. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.